Hello Instagram TV matang da tau hay review khá yang gen tau Instagram TV chứ Instagram là sang cái số năm yang với ai tầm này là nó sẽ hay new video from Instagram semana notification thole sudah ai sudah sang ga si Instagram gì nghe ở đâu si sẽ cái ta là auto da play tàu lệ si auto play tàu lệ thì khôi da cái nó đi mang data limited or với data chỉ mang hay hàng tục có some này là tàu là Instagram TV sang là si for you khôi chẳng lâu sau nữa si tàu post tàu cái mấy chuyện là tàu browse tàu cái gì vậy đấy gì mà đó si đấy mấy em si đấy nhưng mà popular là sang cái này anh cái popular kana no is number 2 si malga shirawat ke ka gai bore do si continue ai hane yang amaji yang yare da masi sina ai gini si da ta ai profile sang ga si je Instagram da sang je si ado si Instagram TV na tungana koi tungana app am su phange ba masi da some app store do na mun Google Play dong to ba yare si ta ga sina si samane tôi sử dụng hết hàng tục và cái này đó thì có thật là cái luôn đó thì hết sang bằng play tàu về thì options lấy tiền của play tàu rồi cái thì data đi mang này for you này anh follow tàu của nó thì cái nào nó next cái máy tàu này thì cái nào nó sẽ alo bằng cái gì anh follow tàu của nó thì đúng này sẽ có là something gì thì sai được nó mới xong bây giờ cái gì vậy ấy xong bây giờ thì máy tàu xong bây giờ còn mà khác là máy chỉnh là xong gì rồi bây giờ thì có máy chỉnh là post rồi xong bây giờ mới à cái cho nên là nó còn chỉ tốt cái đấy máy chỉnh khẩn ta thì xin settings này settings đây đó coi là link account rồi học cái gì anh là pam và anh là xin đó học cái post cái Facebook page đấy nó nấu vàng cái nó page rồi thì share tàu vào đấy là tàu cái profile tàu cái đó profile tàu với cái direct video gì hết thì xong này là ai sai page đấy nó share tàu cái đó sẽ được thuộc lệ mà anh nó sẽ share tàu cái tập bisa cái nó internet sa तो मसी जे ngasai share tau gi bne ba masi je hoji thole ani rak upload to bai darka hoi tre asi je like follow to yoi page ai friend ge dilo na like follow to garne automatically ngasai na to bodagi ado masi bide na Facebook to direct hapane aduga kaino su kogi video se portrait mode na to bidi hap ya deba si de landscape mode to bine na ngasai Instagram gi is the happy day portrait mode na to ba photo ita di videos samna ro kon help to sang so yang me are pe Instagram help to see kamai to si pa be de dong kra khang ga ne ado video mo ji happy have the samna have the ji the Instagram sang ga IGTV de sang ai ji dan met ta ra ado se plus si da nam ga na video upload to ba dai ne ai si ha na video arrives ano si tàu đấy ano si upload bu tàu cái hay so mà si tàu cái hay cái đi si upload nó tập để si ai gì portrait nó tập video mà nằm cái vào option đã thâu lôi xong là để si video mà nằm cái si landscape mode nằm bên này 4K rồi si video mo jo nam sana reng khalo na jing ha sida smaina nam ma sana re je video mo man second trang ha oyo na ha second trang na ta ga di ya de second trang ha ji se fare se je option na thola ro Instagram TV sang si na ai da sang si ro ga ji get ta se ho ji to me adu to smaina ai no kai no na nam gi bane do landscape mode ta le video je hein chin la ka ne ba
City subsel laga lakone ba videos video budi thola ga ju ai pak nam gi dudi ai samna ai smaina kai ta ai smaina pak nam gi bane ba ado hiti pitru pina thole da masi no ai tabam na re ado atoba ju kai ta re kana no yeng se je popular je kana no si de poster ga kan taw ya do di data mango mai matang taw masi yam kana yam na fai na kan Instagram just YouTube the YouTube की competitor मैंने Instagram TV से zoom kita tahu ya kan focus brightness kita lihat gini brightness lo name nih memang saya dia sama mis ada si kena sama ada han be hang udah sini belak ada si videos si video là đồ sound si là si popular rồi là cái following tàu ba nó si Instagram follow tàu bay nè ai sao mặc sự thuộc đây là mẹ si IGTV nó si follow tàu đây mẹ đấy si cái này Instagram mà tên này tàu bari cái số ado ai nó follow tàu mi cái thôi cái này ai follow tàu video si là sang cái ai ju ufang na ba Instagram TV lagi changa ga di ubya te Instagram TV na sida tholok te do ko samna have da kana yen se masi Instagram sang se right so Instagram TV na thok te thok da wone ba ado Instagram app te changa wali ko kana ini sih full quality kan aja sudah noning ba na koi sida kanana like tawi tau de have here kanana video se kanana like tau ge su ubangam de aduga video se kana comment to wo di ufange dislike am yaw tre aduga sida ya ja to pakem yaw de kon quality sem to ke su ya de quality de aina HDD ening bra 360 ening bra 720 de bra 1080p de ening bra ju yeng ba de hai tau de hai pri tau ro hai tau undo yaw da ma le ne undo yaw de adu bi no ai ta no je o kai sa kre undo yaw de ne ana je hai tau ren tau re do undo tau ba yaw de wai do de do ai actually data de am consume tau da ba se ne me hoi su da no ne do thang to lo ke ni sini review sini si cover di fai kalau channel yang macam tu Dani je satu video lagi yang kita pernah sana itu sudah kenal tahu ketengah sekian itu ini yang saya masih popular untuk mana popular market creator में atau kalau gak search तो बुझे सीने बे search history जो थोलक ते जिंग post तो सामने है तो इन्हें Instagram TV जो search तो गए थे दसंग का इन्हें video से के इन्हें है जो सामने है how to guide how to ऐसे how to तो उसी तो गेम थोलक ते how to the channel mà mình ngồi này thâu lệ cái video này thâu te how to use Facebook kind of give so the search no channels found channels ka tang video na lo si video na my search algorithm je para kan si suggested for you guys this is kan o atane koi top popular oi mi atane ba se tholai se Deepika Padukone hoi sana Christina Prega Chopra Instagram jain malik hoi moi map thole do ba to ba si gi din wai ti YouTube thar ga din wai ba du heard Mazuni, thanks for watching. Peace. कैसा लगे? सीन आई Instagram आई TV की IGTV है तो IGTV आई हाँ बता नोंग नमिन मरीन माने सीन कोई review. Thank you again. Thanks for watching. Like, follow me.